Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ mẹ mày. Maya lagi cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka second senior E-Zone National Rollball Championship 2026. Kabalalong ha Jawaharlal Nehru Stadium Basketball Court Shillong ha ka Arpsao bat Arpsan tarek uyayong arja punrio. Kala sakhi ya ka Jingjob Nam Lado ka Jharkhand ha kaliang Kishanrang bat Assam ha kaliang Kikenthai. Ha kani kalumpong yele akai lai shimbanta da kikinhon na kajala Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Meghalaya bad Nagaland. Ha kakardan ka baar ha kaliang Kishanrang lai yora da ka Assam bad ya kakardan balai lai yora da ka Meghalaya bad ka Odisha. Kadba ha kaliang Kikenthai ka Jharkhand kala yora ya kakardan ka baar bad ka Meghalaya kala yora ya kakardan ka balai. Ya kikusnam lasamdo Mr. Sanjeev Kakati ubala longkum ukongsan bat kiwe ki badon lang hakani kasi. फिर सट रही है Good pass. Good, good.
Gol. Iya. Harusnya palo sini ulah. Bola mah. Terus. Gol deh, Pak. Ayo, Marsha. Boleh. Marsha, ayo. Bol. Mal. Mana, Pak? Bal. आगे दे bola mah alamat dah gol आगे दे Gol de gol. Nikálo. Dustin. Epale na bola ke ball play যাব লাগে। Vale. Hello. Fire koi nahi. Namrata. Pass asik. Manager time. Aduh, Dustin. Go aja. Four. Mulai, try ball. Saya minimal, Rocky Mar. Polisi absurd muni. Tapi saya support. Jamshad mana?
Right. Need a international place.
रख दो नीचे नीचे रख दो ओए इसको हटाओ पीछे रखो ना जाएगा वहाँ नहीं बांधो यार Can we continue with the applause as they receive the medals? Please everyone clap. सेंटर से लेना मैडम मैनेजर 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 किधर है जल्दी आइए अरे यार ओए रुक रेडी 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 दिव्या भैया भैया बोले फ्लैश we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika snong nongi kwayo sngo bhan ika snong the lakot kalayat tikila pen sngo hina snong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan na kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other
categories. Nomor ba ka ka ba pi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.